بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah mga kataw-tay manguran na mga agama Islam. Mahapon ini kamawa kita niyo pangadjian. Sinamuin dahil mga aturan atau kaamuin mga adab atau ka mga akhlak sin Muslim patay mangudni Muslim. Na dia ini mga kataw-tay manguran namo natini amuin hurmatul Muslim alal Muslim. Biadinin amo impagmulya mo sin Muslim tay mangud mo biyayan. Na dia ini muna na amuin aturan sin pagsalam. So pamay Muslim magbak sila sibo-sibo Muslim na subay sumalam in dumatang harutungan. In dutungan sa sumambag sa sinsalam yaun. In hukuman sin pagsalam tayad to day na mga hak si Muslim hatay mangud ni Muslim atawa kasun na inhukuman niya. Ada pa rin mo in kita siyalam amuin kita inamuin mag gawab atawa kaamuin remispan sinamuin salam yadto na wajib inhukuman niya. Na dia ini amuin sifat sin salam piagian amuin kabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam o nambuk uso nangasubo siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam in agi sintaw ya ulong niya ayul islami khair. Uno na long niya ha mga daakan sin agama Islam in pinakalabi marayaw. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya na long niya tutaimu ta'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. In sarayaw-rayaw long niya daakan sin agama Islam magpakaon ko sin kakaon doon ha mga taubarguna ataw kahihap di biyayan. Imana niya tinya dia kita sin Rasul sallallahu amuin magpadamo kita biyayan atawa kamo ayaw kita magmaikot hatay mangud tabiyayan. Paon labi-labihan din ang mga kakaunta biyayan na imbaitan day tayo mangud atawa ka dihilanta siya pagkaunyaon. Ini kadua niya, long niya, taqra'us salam. Basahon mo in salam, doon hata o kakilahan mo, iban amo inta o di mo kakilahan. Imana niya, in salamanta, amo in basta Muslim siya, tinya kakilahan mo siya ataw kadi mo siya kakilahan na subay mo siya salaman. Sabab hak yato sin Muslim biyayan. Inadis yaun muttafaqun alayhi. Tinya nagambo ki Bukhari ibani Muslim sin amuin hadis yaun. Ini kedua hadis ya Abi Hurairah radhiyallahu an. Namung siya sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumu tahabbtum afsu salama bainakum akhrajahu Muslim. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di kamulong niya makasuda surga ay hingga mamarityaya kamu fa Allah Ta'ala. Di kamulong niya matawag amo ina marityaya kamu fa Allah Ta'ala hingga magkasilasa kamu. Hingga pa magkasilasa in antara niyo. Uno lon sin Rasulullah mabaya kamulong niya amo in hinduan ta kamu sin uno-uno
apabila mahinang niyaon, maon ing kasilasan yung antaran niyo. Alam si Rasulullah, afsus salama bainakum. Pasaplagan niyo in salama antaran niyo. Antaran niyo. Dahil na sabab yaon, in pagsalam ini, hamok ini din nakapatot si Muslim, patay mangud ni Muslim. Namikyan na mo ini, karayawan niya biyan ay kalabihan sin salam ini, sabab in kita ini, manusia, o mananasat kato amo in setan. Amo yung pinanganganan sin Allah Ta'ala, Karin. Kul insan Karin. In Karin, yauna mo in setan, may magad kato biyayan. So, pamadamatang kita habay, ubos, sumalam kita. Bali in setan yaw may magad kato, di na siya makasod palombay. Doon na siya, tubtub halawang simbay mo yaw. So, pamasumod ka mo di ko sumalam, na iyaon, in setan si musod halombay mo. Kamaon ko hindi ko magbismillah, iyaon si mo, kay mo pagkaon mo in setan iyaon. Hangkan on waktu, mataod ni makaunta sa naluwag ta pilang kalay na kita biyaya na kapagganap, may iba niya tinadi ako kansuban. Sa piyaon, kaya kaon sin setan ng kaibanan. Na pabila magbismillah ka, sin pagkaon mo, na di makalamod in setan niya kayo mo. Kataan uno-uno hinang mo, halom simbay mo, bang simad ko hawala ako nagsalam, na lamurang ko sin setan niya apabila di mo masabot ingan sin Allah Ta'ala. Hadis din kani Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, hawaktu amu indi mateng in Rasulullah Madina na lando in kuyag si mga tauha Madina biyayan. Lando in kuyag niya. Pagubos biyayan, kita nilan impamayuhan sin Rasulullah kikuyagan da isa biyayan. Impanagnaan amo in napamung niya. Hapag datang niya Madina, in agi niya, ayuhan nas, afsus salam, wa ata'imut ta'am, wa sallu wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Impanagnaan na pagdatang sinasalam amo in, daakan ni hato Madina, in agi niya ukamulong ni mga manusia. In ayuhan nas, sakop niya imbar iman, ibang bakun bar iman, basta bangsa manusia siya. Ukam mo mga manusia long sinarato salam. Absus salam, pasaplagan niyo in salama antara niyo. Wa ata'imut ta'am, iban ipakaon yung kakaon hataw amo in barhagyat. Wa sallu, iban sambayang kamo, hasunna, wan nasu niyam, mga tao, sabo sila natutuo. Unin sambayang yaon. Amo na yaon in, yanganan, sambayang tahagyod, bang magbati ko din nakatugan, bang timatagad ko sinwakto sinamo in pagsambayang yaon, wala na ko na to, namo ning yanganan, qiyamul layl. Qiyamul layl. Sabab lang niya, bang mahinang niya unlon sin Rasulullah, tiniya, mahinang niyo iniyaon, tiniya, pasaplagan niyo insalam, magpakaon ka mo sing kakaon ng mga tao barhagyat. Iban samambayang ka mo sabo mga tao natutug, na lang sinusad, tadkhulul jannata bisalam. Makasad ka mo halom sin surga sa gihatra. At tiniya, wayroon ba kuan biya na tiniya mga kuan na tiniya, wayroon sasatan niya, direct ka mo tiniya sa gihatra, marayoin, kasod ni pasurga biya. Namuin sipat sin salamian pigian. Lon sin Allah Ta'ala hasuratun Nisa ayat kawaluan tag-unom. Lon niya wa idha huyitum bitahiyya
فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Apabila lon sin Allah Ta'ala salamang kamu, tinaon di matang kanyo, namung siya sin assalamu alaikum, na fahayo bi ahsana minha. Sambaganyo sila, halabi marayaw din sinamo insalam niya. So, pama hindi matang yaon, long niya assalamu alaikum. Sambaga siya long wa alaikumussalam wa rahmatullah. Mang di matang yaon, assalamu alaikum wa rahmatullah. Nasambagan mo siya, sampai amuin, maubos mo wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amoy timpegian, amo impahayo bi ahsana minha. Hati niya sambagan niya sila, halabi indayo niya din sinamo insalam nila. Ayan. Nung sinallahu ta'ala. Hanggang nambuk, waktu, di matagin, amuin, tu din ang mga sahaba biyayan. Kaya baita Imran ibn Husayn radiyallahu anhu. Di matangin ang mukusog para Rasul sallallahu alaihi wasallam in agi niya. Assalamu alaikum. Faradda alaihi assalam. ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم. Tiniyaon di matang hamuk usog biyayang para Rasul sallam na lang ni assalamu alaikum na jawaban siya sin assalam biyayan. Mahuli limingkod siya inagi sin Rasul sallam lang ni ashrun hati ni on hampu nakawasin taw yaun on hampu karayawan niya. Di matang na isabi ni kadua inagi niya assalamu alaikum wa rahmatullah. Nalang sin Rasul sallam on long niya kawaan karayawan makawasin taw yaun. Di matang na isabi ni katulong niya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nalaw sinassalam, onlong niya katluan karayawan ni makawani. Imana niya bang semalang ko lang assalamu alaikum, hampuin pahala ang makawam mo. Bang ganap-ganapan mo lang wa rahmatullah na kawaan. Bang ubusan wa rahmatullahi wa barakatuh, na katluan ni makawam mo biyayan. Ada na sa papiat to na baka niya to mangunit amuin hinangan niya to. Baka niya to mangunit. Tinya maluhayat to tinya. Kung natawa ka sa malam kau naubusan mo lang mo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Supaya makakawakaw katluan pahala biyayan. Ang buku waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam di matang siya pahambok amo ilugar pagkakawaan tubig. Piagbak na inamukuso si malam kaniya wala nag rad kaniya in Rasul sallam. Pag-ubos siya ito tinya nagmamos in Rasul sallam. Pag-uwas siya magmamos, ampas siya si mambag kaniya. Imana niya, in sa rayo-rayo niya, amuin, sumambag ko hasalam yan, sube halom ko amuin, susi ko biyayan. Halom sin kuang ko. Sa gawin kita Muslim, tinamasi-masi kita halom sin amuin, kasusian biyayan. Sabab Muslim, di siya, amo ilaya tanagyas. Sa gawa, isa rayaw-rayaw amuin, hinangan si Muslim, na kahaba, hati niya, subay mo tawasili na mo in aisle niya. Hati niya, so pamaw ka na naman niya, mabatal in aisle niya, bagoon niya ataw ka mag-aisle na isab siya biyayan. Bisan kuno-kuno, amo in bayaan siya sa mambayang, na bakanda problema niya, i-mag-aisle siya sabab, on na asal aisle niya. Na diya yun amuin, long sinrosalam, in sa lingkat-lingkat amuin, sumambag ko sin salam, amuin halom sin kasusiang kobiyayan.
Ambok waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam tinia di matangkan niya in ambok usog sa sabot siya amuin nag-ihi siya biyaya nangihi siya naway siya nagsambag sa din ang mga aturan sin pagsalam katotay manguran na mga agama Islam bangkita mo intaw halom siya na di man jari salaman mo siya di man jari salaman mo at tawag ka amo intao nagsasambayang at tawag ka nagbabasa Quran yan natin niya kuan in Rasul salam mo siya alam siya sinsabo siya alam sin si kuan natin si yaya sabo siya ng ihibiyaya way siya si mambag pag mo siya mangihi nag-ayil siya ampas siya ampanin siyang bagin amuin tawyaon amuin si malam kaniya na inaturan si pagsalami ini mga katotay mauran ng mga agama Islam at inya impangasuo hisyulong niya inamuin muna sumalam yan hadis din kan Abi Hurairah radhiyallahu an nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya yusallimu as-saghiru ala al-kabir so pama hatin yaon nakalaas ibang bata bago in sumalam muna amo in bata bago ha amo in to nakalaas-laas biyan wal marru ala al-qa'id atawa kaon tao naglilingkod hatin niya limabay ko kaniya subay ikaw in sumalam amo in lumabay in sumalam tinya sumambag da kumanin amo in toya o naglilingkod wal qalilu ala al-kathir atawa kaon mataod tao in kamo tumpukan niya tiyo-tiyo sabi amo tiyo-tiyo in sumalam muna biyan amayatin aturan niya biyabayta sin Rasul sallam amon hadis muttafaqun alayhi namikyan biyabayta niya pan inamo intao taas sa sakatan iba nagpapanaw na yusallimu rakib alal mashi sumalam muna amo into taas sa sakatan salaman niya into nagpapanaw atawa ka amuin naglilingkod biyan nabiyato in mga aturan sinamuin salam bagian mga katotay manguran na mga agama Islam na salam ini tinasibura intao kakilahan mo siya iban di mo siya kakilahan na subay mo siya salaman biyan damikyan natin bang ang pandapat biyan natin ni amuin magkamusta ko biyan siliman yu biyan hadis din kan Barra radhiyallahu an sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqa wero ni din sin Allah Ta'ala hadwa muslim amo inagbak silang karwayaon ubos nagsalam silang biyayan si malam assalamu alaikum ibas nagsalam lima nilang biyayan malaikan ini sin Allah Ta'ala kanilang dua ampunan sin Allah Ta'ala indusa nilang karwa haunan adi pa sila mabutas ampunan sin Allah Ta'ala indusa nilang dua haunan adi pa sila mabutas na kuno kuno maonin amo inamong pagsalam yaun hadis din kan Anas radhiyallahu an in kaonan sin mga sahaba sin Rasulullah na idha talaqaw tasafahu wa idha qadimu min safarin ta'anaku apabila magbak sila yung mga sahaba na magsalam sila assalamu alaikum iba magsalamin lima nilang biyaya apabila long tain kay ba ng biyaya tinya datong nila din panawan tulakan biyayan na bagkanhat magsalam maggulgul silang biyayan taan ako nabiyating kaunan sin mga sahaba imana niya inini pamandukato hati niya so pamalong tamong nagbako sa zayaon na kamuhahula biyayan na magsalam assalamu alaikum iban sumalam ilima biyayan yan
Nabalong ta dotong din ha mga tulakan na salaman ta siya ibang gulgulan ta siya biyan. Muana ka biyan. Namaya din ang mga aturan sing kaunan si mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadis din kan Anas radhiyallahu an. Lang niya lang sinambukuso ya Rasulullah. الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه نحن له قال لا أفيلتزمه ويقبله قال لا أفيأخذ بيده ويصافي قال نعم Malong ninusuglong ni amuin magbak sila karwalong ni biyayan magbakin magtaymangon unulong ni magsiyum sila long niya lo sinasalam di sa so magsalam sila biyayan biyayan niya unamuin dia unda sila hulayaun namikyan namuin salam ini mausal mo siya bang sumad ko pabay ibang gumawa ko din habay subay sumalam ko hadis din ka Nabi Hurairah radhiyallahu an قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بحق من الآخرة imana niya apabila lang niya dumatang inhambukan ni hati alamingkod siya doon ha lilingkuran amo indutongan niya nasubay before siya alamingkod doon ni assalamu alaikum sumalam siya biyayan napabila lang tamig siya tamindag siya biyayan mig siya din amo ilingkuran niya nadamig kaya sumalam na siya lang assalamu alaikum imana na insalam ini damatang kaw iban amo inggamuwa kaw na amo timpiang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam namikyan biyayan mga katawtay manguran na mga agama Islam sipat sin salam doon ha tao at tawag ka amuin bago siya nakatug biyayan at tawag ka mo nakabati yaon bati din nakatugan hadis din ha kan Miqdad radhiyallahu an qal long niya aqbaltu ana wa sahibani li wa kad dhahabat asma'una wa absaruna min al-juhd faj'alna تعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعذار فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا إمانا نياتني ini hamukwak tulong long Miqdad tinia himarap kami long niya ibang kulong ni biyayan para sa salam sa gawain kami at tinibiya mga di kami long ni makarungog marayaw ibang makakita biyayan marayaw sabab sinamuin bago silan amuin nakabati biyayan bago siya to at niya miadto sila mga sahaba sin Rasul sallam na wayro natin ni amuin nagistikbal kanilan marayaw biyayan miadto sila para Rasul sallam na mikyan in Rasul sallam tinya himarap siya madto pa mga ahli niya biyan sakali ontoy mga udzur nila hinagin nila lang niya kawa kamulong niya singgatas siya unlong niya imana niya piainom sila singgatas siya mahuli tinimiyadto na sila biyayan para sa salam simalam sila nadiungog na biyayan ni amuin salam sa gawa amuin pagkadto nila amuin sabo amuin natutug siya ay mana niya mga katotay mga rimana sinadisiyaon atin niya bang inta o natutug iba namun halam siya
nagbabasa Quran, iba na mo in tao amuin nagsasambayan na imang yaon hati niya bakan yaon amuin mga mapatot amuin salaman sila ataw kadi na sila salaman yaon sabab sinamuin bakan niya to amuin di sila manjari hawak to yan amuin sumambag ang panambuklong tamon sabon nagkakaon amuin di raman jari amuin salaman mo biyayan dahil na mga kaibanan mga himumungan ipangansubo diha ini mga katotay manguran na mo agama Islam. So pamalong taamuin mga kafir o mga bagay ta mga dugayin agama. Uno, mapatot sila sa lamantayaw. Mapatot sila. Hadis din kan Abi Hurairah radhiyallahu an. Sabi nato din Rasul sallam namung siya, la tabda'ul yahuda wala nasara bisalam. Ayaw kamulong niya tumagna sumalam ha Yahudi iban Nasrani. Lang sinasalam. Fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattaruhu ila adyaqihi. Imana niya piyanglangan si Rasul sallam salaman ang in mga tao mga dugainin agama. Piyanglangan niya biyayan. Namikyan, biyabayta si sallam, idza salama alaikum ahlul kitab. Banglong taamo in mga ahlul kitab, si malam kay mo biyayan. Imana niya mga kafir yaon, mamulong niya salamu alaikum. Insang bagmong kanilang wa alaikum. Amurat wa alaikum. Tinatugtog na sa jarid to. Fakulo lang siyang salamu alaikum. Dahil sa papiyaw natin niya. Sabab di mo kaya nga tani salam nila. Salam niya yun. Arakala lang ni assalamu alaikum. Wala mo kaya patungan marayo biyayan. Imana niya tiniman man lang biya mga mabudtang ka ataw kaamuin. Malasong ko yaon ataw kaamuin kamangikaw. Nabansa pa siya wa alaikum at niya magbalik ka niyo inkwan niya. Pagkaragyaan niya yun. Namikyan mga katotay manguran na mga agama Islam. Insalam ini, apabila sumud kita habay tabiayan. Sibura in on tawro na bay, ibanuay, na subay kita sumalam biyayan. Miyabayta sin Allah Ta'ala, hasuratun nur ayat kanuman tag-isa. Long sin Allah Ta'ala, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Namikyan biyabayta pansin Allah Ta'ala ha suratun nur raisab ayat kawaan tag pitu. Long na ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ukamulong niya mga bariman. Long sin Allah Ta'ala. Ayaw ka mo sumudaha kabayan. Amo imbakang kaniyo. Ahingga amo makabayid ka mo biyayan. Ahingga makabayid ka mo. Iban makasalam ka mo ha mga tao simbay yaon. Amaya tilabi marayaw kaniyo hinangan niyo. Mura-murahan kaniyo makatungtong kamulong sin Allah Ta'ala. Namikyan, amon biyabayita niya palong ni fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Bang sumud ka mo ha amo kabayan na salaman niyo in kinawabaran niyo. Imana niya bang imaksurat niya amo imbayaon kaniyo imbayaon. Nasabi mamung kamo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yato tahiyya yato then Allah Ta'ala mabarakat ibang marayaw. Then nasabab yaon dumatang kita habay. Sibura in onto simbayta iban wayro unto simbayta na suwe kita sumalam daakan sin Allah Ta'ala kato kaya sabot niya suratun nur. Namikyan na mo insalam ha mga kabataan ataw ka mga kababayhan bihayan. Hadis din kan Anas bin Malik radhiyallahu an annahu marra ala sibyan fasallama alayhim. وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. Anas bin Malik, lima siya mga kabataan, siya alam na yung mga kabataan, sabab biyato in kaonan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salaman na yung mga kabataan biyayan. Ini atau mukya to din na mga pamiat mo mga kabataan.
Kakitaan mo sila mo, assalamu alaikum wa rahmatullah. Na din ang sabab yato mabiyak sa imbata asibi, sin salam yaun, damatang imbata yaun, na sumalam na biakay mo yaun. Ato kaon na mo kwakto, sumad ko palom kwarto mo to kabili kong biyayan, lon sin anak mo may tahi ama ini wala si simalam. Wala si simalam. Na din sabab yato na mabiat mo, in anak mo yaun, sinamo in pangadatan sin Islam amo in marayaw. Namikyan amo in salam taslimun nisa ala rijal inda amnil fitna. Tinabiyadinin so pama damatangin kababaihan ng mga kausugan hatin niya amo makontrol hatin niya wiri di maon fitna na makajari sumalamin amo in babae biyayan mamung siya assalamu alaikum. Hadis din kan Hani bint Abi Talib radhiyallahu anha qalat ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أنا هاني بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هاني. Tinay marhaban ini biara salam inamu in kwan niya. Namikyan na muna pabilalong taamuin, damatangin amuin, duwara tao. At imana sibo-sibo sila taon. Yan. Izal taka isnani mutasawiyani fa afdaluhuma man bada bis salam. Imana niya mahisyo na magunahan na sa silang biyayan. Amuin sumalam. Hadis din kan Abi Ayyub radhiyallahu an. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. So pamalong tamagbakin sibo-sibo tao biya mga rani yaun. Tinya sibo-sibo magbahak sila biyayan dua tao. Na hisyo na kanilan makauna makasalam amuyad tilabi afdal din kanila. Amun hisi makauna makapamungsin assalamu alaikum biyan. Namikyan hadis yan ka Nabi Hurairah radhiyallahu an. Aw na mukusog di si masjid pa masjid in Rasul sallam yaun siya naglilingkod halong masjid. Si mambayang mahuli hindi matang si malam kaniya inagi si sallam kaniya wa alaikas salam irgi fasalli fa innaka lam tusalli. Balik kolong ni, way pa kolong niya kapag sambayang. Si mambayang balik kinto yaon, mahuli si malam para sa salam. Lon siya salam, wa alaikas salam. Fargi fa'asali fa innaka lam tusalli. Balik ko, amoy at tintao, amuin, sambayang niya, amo masapat, wayroon tumaanina niya yaon. Napabilain sa mambayang kita, wayroon tumaanina, habiya sambayang sinusog yaon, at tinamiyat to siya para sa salam, long niya, sambayang kolong niya, way pa ko nakasambayang. Si mambayang na biyara kahantang sin sambayang niya nakauna. Nagbalik na para sa salam niya sambayang kaway pa ko nakasambay. Sampai nakatusiya nakapagbalik-balik magsambayang ha ikaw pat na long niya alim niya Rasulullah. Hindu ya kuya Rasulullah. Amura ya uning kingatang kulong niya sambayang. Namikyan hadis al-qiyamu lil-qadim ikraman lahu. Ang sabi ang mga pangadatan tayaon on damatang hati niya tumindag kita hakar na amuin pag hurmat ta kaniya. Hadis din ka Nabi Sa'id radhiyallahu an. In mga tao Qurayza tinyamyagan sila hukuman ni Sa'ad. Nagdakin Rasul sallam dito kaniya di matang dia ni agi niya inda kaya Rasul kaniyaon kumu ila sayyidikum. Tinatindag kamulong niya, salaman niyo, ina mo inakura niyo. Atawa ka, kal, khairukum, mamulabi marayaw kaniyo. Namikyan, hadis din kan Ummil Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, annaha qalat,
ma ra'aytu ahadan kana ashbaha samtan wa hadiyan wa dallan bi Rasulillah min Fatima karramallahu wajhaha. Kanat idza dakhalat alayhi qama ilayha fa'akhudhu bi yadiha wa qabbalaha wa ajlasaha min majlisihi. Wa kana idza dakhala alayha qamat ilayhi fa'akhadhat bi yadihi faqabbalathu wa ajlasathu fi majlisiha. Long sin Aisha radhiyallahu anha, wairulong ni kita ko hambuklong ni amuin, landulong niya in amuin, ka-close niya atawa ka amuin dayon niya, para so salam, den kan Fatima, amun anak niya. Apabila sumading Fatima, doon na Rasul salam, tumindag in Rasul salam, bak niya biyayan, kawaon niya 5, iban siyuman niya in anak niya palingkuran niya, doon na gidek niya. Namikyan apabila gumawain Rasul Sallam, na apabila long tasumad in Rasul Sallam biyayan, tumindag ay sarin, Fatima biyayan. Kawaon niya 5 niya, siyuman niya. Nabihat ito yung nakahantang niya biyayan. Niya ito din ang mga amo impang hormati biyayan. Sa bangso pa malong taamon on dumatang. On sambiya mga tumindag o karna sinamuin kuhan. Nambok yan din ang mga kaibanan, mga kaulamahan tabiayan na wala nilang hiyaro sinamuin tamindag ko yan tubiayan. Sa gawain niya, tiniya. Ini, nahinang ini, si mga sahaba sin Rasulullah sallam. Nahinang nila, inamo inkarnasi na mo impanghormati lang. So, pamoon di matang, tamindag sila tiniya salaman nila ninto yaon di matang yaon. Namuyat di amo ini na ikaysa din ang mga anmun aturan pegian sin amuin palangi si Muslim patay mangud ni Muslim. Ini kadua niya amuin din ang mga pangadatan si Muslim biyayan na amuin istiazan. So pamalong ta amuin damatan ko biyan habay sin kwanto biyayan hati niya magkuku ko biyan iban sa malamkaw. Pag-uwas siya to, tinya mamahid ko uno makadyari ko sumud atawa kadi. Biyan. Isti'adhan biyan. Yan daakan sin Allah Ta'ala. Long sin Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. O kamo mga bariman, ayaw kamo sumud ha mga kabayan amuin beken kanyo beken kamo intagdapo simbayaon hahingga amuin makabayid kamo. Isti'adhan. Hindi na sabab yung katotay manguran na mo agama Islam na yan din ang mga aturan biyayan. Namikyang bangso pa masumad ko habay sintao. Tinya nagkuku ko biyayan. Pagkuku mo yato biyayan, di man diyari humarap ko pa amuin lawang yaon. Subay kamid ko biyayan. Bisan mangukab sila, di mo kakitanin halom simbay yaon. Amuyatin aturan niya mga katautay manguran na mga agama Islam. Magkuko yan, sumalamkaw, sambagangkaw, o sumamaid ko biyayan. Hawak to pag-ukab kayo mo, bagkang ko himaharap palom biyayan, ang mong pag-ukab, atin niya tumatik kakitan mi halom simbay yaon. So ba nagkikid ko biyayan, supaya di mo maatod biyayan. Arakalaon dito amuin, mga wala nakasakap biyayan, pagkita, mga kakitan mo silang biyayan. Nabiyatoin mga aturan sinamuin, mga pagbaid pegian, mga katautay manguran na mga agama Islam. Hadis din kan Abi Musa radhiyallahu an. Yabaita sin Rasulullah long niya, "Iza sta'zana ahadukum thalasan falam yu'zan lahu falyarji'." Banglong niya ondong niya dong kani amuin sumud pabayaon. Wuslong niya mamaid siya. Long niya makajari sumud. Tinasampay makatuo siya makabayid. Ubos, di siya tugutan sin makasad siya pabay, ayaw ko lumugos. Falyargi, subekaw, muwi, lo sin Rasulullah. Di ko manjari amo lumugos ko amuin sumagbiyayan. Biya kaonan sin khadim sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang sumad na magtupa amuin, bay sin Rasul sallam, na inagi niya, long niya, Kulis salam alaikum. Hati niya,
mamung sila assalamu alaikum aadakhul semalam siya uno manjari long niya sumada kulong ni biyayan. Dia ngog siya sinambuk usog biyayan long niya assalamu alaikum aadakhul na tiugutan siya sin Rasulullah sallam ampas siya simod biyayan. Dia na sabab yaon hati niya so pamasim kimon tarbiyayan mamaid kita uno makajari sumod atau kadi amayatin aturan sinam so pamaliko jari yung sumod biyayan na ayaw ko lumugos sumod ko biyayan. Na pag-uwas lang papagbayad mo yan to hati niya hauno ko tumin nagbiyara na iyan tayo so pamalawang biyayan biyanin lawang nga unahan mo biyayan na sabay magbiyang kaw hati niya di ko marap mong palawang. Hadis din kan Abdullah bin Yusr radiyallahu an qal kaunan sinasalam idha ata baba qawmin lam yastaqbil al-ba min tilqa'i wajhihi walakin min ruknihi al-ayman aw al-aysar wa yaqul assalamu alaikum. In Rasul sallam bang dumatang siya kabayan si mga sahaba bakan siya imaatubang atau kahimaharap ha lawang biyayan kaya tinya tamangkili siya pa apit pa tu atau apit palawa biyayan biya to in kaunan si Rasul sallallahu alaihi wasallam namikya biyayan natin niya bang so pamalong ta amuin izinan na ko yadto amuin makasod na ko biyayan hati nilong niya sod kamulong ni biyayan naampak ko humarap man to pa mo ilawang nila biyayan bang onda izin kayo mo biyayan damikyan natin niya so pamalong tayaon da ko hati niya nag-agad da kamo iban close mo turi mga tao yaon uno imbi ang mga aturan biyayan. Biyabayta sin Allah Ta'ala alam Quran. Nang sin Allah Ta'ala innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami' lam yadhhabu hatta yasta'dhinu innal ladhina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulih fa idha ista'zanuka li ba'di sha'nihim fa'dhan liman syi'ta minhum wastaghfir lahum Allah innallaha ghafurur rahim. Amura lang sin Allah Ta'ala in mga bariman amuin sila na maritay sila fa Allah Ta'ala iban na rasul niya apabila in kaunan nila tinayaon sila sarta siya at tinayaon siya nakalalamugi hamon iban nila niyaon na di sila migdoon hamuin amo impagpumpunan nila niyaon ataw kahalakat nila niyaon hatta yasta'dhinu ahingga makabayad biyayan makabayad siya sa banal to rin sila amuin mamaid kay mo ya Muhammad hati niya sibura in sumad sila mamaid sila ataw kagamuha sila mamaid sila kay mo biyayan na ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasuli in sila yadto amo yadto in sila amo in na maritaya fa Allah Ta'ala iban rasul niya fa iza sta'zanuka ang pabila lang tain sila ya umamaid kay mo biyayan ha mga pakaragyaan nila na iziniin hisisin kabayaan mo din kanila ibang pangayui sila kaampunan fa Allah Ta'ala rin sa papayong katotay manguran na mga agama Islam na may ato yung mga aturan si mga amuin mga pakaragyaan si mamuin pagbayad ini ato Quran na mahita fa aturan biyayan namikyan bibayta siya sa law anna rajulan itala alayka bighairi iznin faghazabtahu bihusatin fafaqa'ta ayna ma kana alayka min janah so pamaon taulong niya nanib kay mo hati niya yaun ha kitsimbay mo hawali way siya na maid kay mo biyayan tiniway mo siya kingatan at tiniya mo biyan nanib siya kay mo biyayan us pagkita mo biyayan kyo blanco nakakawa ko simbato asibi ataw kauno na biyayan kaya natilo mo siya kyo dani mata niya sampai nabutas siya na wayro undusa mo sabab amuin wala siya na maid siniyaon siya dahil na sabab yung katotay manguran na mga agama Islam na mayat hindi na mga taalimat sinamuin pakaragyaan amuin nakawa na to yato amon ikaysa amon aturan sin pagsalam iban aturan sinamuin pagbait mura-murahan insyaallah Ta'ala kalo-kalo amuin kaganapan na tura harugain waktu
uno in pangadatan si Muslim, patay mangut ni Muslim. At tinalas na diha ini, mangindua kita ni fa Allah Ta'ala murah-murahan, amo in patap-tap sin Allah Ta'ala in iman sin kita niyo, iban amo in pasubang kita niyo sin Allah Ta'ala, tumayngog si mga pamando, sin aga mata bihayan, namikyan amo in pangayoon nato fa Allah Ta'ala, rendi nin ikarayo yadto, amo in ma-implementa ginawabaran tabiayan, inamon aturatin yung maglalaas kita biyayan, magsusungin waktu tabiayan, na magtataod, inamuin, mahinang tadi na mga aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na dihan sa papiyon, mga mangindua kita fa Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum uda'uni, astagfirukum amin, ya rabbal alamin. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.